Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monalisa Rumbai, bringing to you news and events from Meghalaya. Here are the headlines for today. It is now safe to consume fish, says DBS Mukim. A group of common people assists two underprivileged families. Unthlong receives Institute of Information and Technology. And minor went fishing, drowns in fierce water. And now the news in detail. The Office of the Food and Safety Commission of the State Government on the 29th June conducted a second test on fishes imported from Andhra Pradesh to confirm whether they are contaminated or safe for consumption. The Assistant Commissioner of the Food and Safety Commissioner, DBS Mukim, after the test, she declared that from the 29th June, the fishes imported from Andhra Pradesh are safe for consumption since there is no formalin contamination anymore. She informed that the fishes are now safe for the fishmongers to sell them in the market for public's consumption. Mukim added that the office will set up a center for testing the fishes on a regular basis at Yodo from 7 a.m. to 1 p.m. Katkum ka order kabala lift na du yakni ka dokha la lift na du men arpu south rek katkum ka order CFSM FSSA 8000 khat r impli 1 part 3 likes pa ar boundary ga ke issue number ti la weng yakni ka jingkhang yakni ka dokha ti hakni ka por ka Shillong man pentikna ba katkum ka jing test jonga hakni ka sngi ngilale yakni ka spot testing de kini ki test kit kamdon kunu kaban nginlap pakadon formalin kadokha kalong safe la ban ba but kinong di rukum ju rangkat bagi nong bam kim dei ban smo ban atatian ya kani pila ban ya sedang ban ya di kidokha jupi kinong bam kila ban smo tikna ba kila ban bam tinang ta pede ngilabu ya kani ka kendon ngilabu ya kani ka kendon ka ba ki baro ahi bat nong di bat nong bam pide ban smo fu ya kani ngan kren da kabasay kalong tangkat ni babaro kinong wanra adok ha hang ni kamot ki wholesale ki bawanra adok ha bansalan sa Shillong bat kini ki jaka ba marjan tong Shillong bat kiwi kidai banya lengba ka testing point nginbo ya ka testing point akli yodo bat yakini ki dok ha baro nginle ya ka spot testing hang tu nda ha bangim lap ya ka ka long ka ba artatian hang tu lada ka bit ka biang kapani ba umdon formalin ngin palat ya kadok kaban ye leche yaw syahat tila da kadon ngin batno ha tenang ta ya baro ki dok kha ki bangin test nang te na ka testing point jongi ngin airu ya ka certificate ya kumenta pilayu i hang ni ngi wan ban test ya kini ka AFL ka GRD ki don lala ki jong ki marka te kumut ngin test kini ki dok kha na ka trok nda ba kim don ai ngin issue ya ka certificate ban ong ba kini ka dok kha ka long safe kat kung kani ka jing test jong ya kani kasi te pila ban ra sya yo syahat tenang ta pede subo menta ladang ilap pede ya kini ki dok ha ki balong ki badon ka formalin ki badon ka jingma kat kung kani ka spot test jong ma ti ya kini kum kini ladang ilap nang ni na testing point jong ngilap bakadon kum kani ngin le kum no ngin bat ya kini ki dok ha ngin bat nang te bat nang ta ngin ong ya kitu ki wholesale bakin up no bat ngin ra ai ka dok ha ban pentik na pade ya ka sa po laboratory tikin hampan up no hang tu kin numla ban dia ha ka tu kasni ban nang ta ndang ilayo ya ka report na po laboratory pade kila la ka report ko ong don formalin ngin pelat ya ki bandi lada ka report ong hoot ka don ka formalin la pentik na lang baki machine ki ba test kamut ka don ka formalin ti yakini ki dok ha ngin ay ka way ka order ba itu I wholesale ba wan ra ito dok ha in haban dispose haban tepno ya ka dok ha ka rupam ka baday mday ban bread sa lom sa wa mday ban bread sa sa ay di ban ti ya ka tiliw ka ba jiliw ba di ban tep ya ka bakan nung ra kanu kan jing mai kimyaw so yan no inu kimra kimreng ba di ka ka wa day tinang ta syaru ya kini ki wholesale ban pen pai ka lai ki dok ha subo wan ra man ta na asam tiyo kin kin pen pai sya ingi bangin pen pai no ini dok ha so tu bo supply ni da ka ba sya ingin num sya ay kata bat haban dispose maki ngin kin haban video ban ring video aga por ka baki tep ikini ki dok haru ban pha singi bakal ati kena bakil ale aku kom ka bade mo ti kita hi gide ki ba ngan pensyai ban nang ta ka timing
Nakabenta ka timing bangin one test ang tay kala kan long arf skin ha ka sisngi. Kini ki ban one test kan long nyo baji men stem nang dapat men sngi pade kan long di baji siteng. Ti hadian kini ro ki bapli ki ban one test kin don kam ban one report sa office kinum la ban song sa hang ni. Ti ngakerpat baling ba ka association ni kinong di dokha barok fight kinya sim bentalang ban penpoy ya ki trok dokha jong pi ha ka bor ka babiak. Ma lada kini ki ngilalet kini ki bates kan ka dokha ki lalet pila asmo tu ba pidi ban bu no ya tu dokha jong pi pim la bates. Ini waru nakaliang ka department ni waru ya ka jingi tray rangkat bat ka association bangin la ban wanra ban ya ka kwat ke kya ya ki jingbam jingdi ka balong leng ba ka dokha ka banlong ka balait ni ki jingma bagi pat ba kin num don kenu ka jing artian bat kan num don kenu ka jing kta ya ka yo lang jong pi ba ro iwe bat kinong bam kim dei ruban artian la ki don kenu ka jing smo artian bat ka jing bom shai nakaliang ki pat ba nong bam kilaban mani kendu yang ya office kilaban ingin wan ra ka jing jong pingin ya keren ya kata bat kum jo iru nakaliang ka association la da pidang don ka jing pidon ka jing bom smo shai ka kenu ka benta ka office jong ka khot ipi wan sakmat bangin yo banya tray rengkan ban wan ra ban yo ya kan ka jing de dok ha ka ba ngan ka babit ka babiang ka ban nung kta ya no ya kinong die bat ikinong bam kum jo sibo Yung Lasay? manbo ya ka testing point ha liyaw. Hot. Hadulan no try kan long operational kan ka. Kani kan long operational namar beli hakini kisiru kilawan. Pi kilawan ni test nak liang jong fishery department. Dia kaya nga sumu kat namar beli yakini ki ban one test hangi ngidon pade yaki formalities ki bahaban ya deng baka office. Uno beriau umla ban one kam mangi ban onga ngade na fishery department. Ngawan test dok ha. Tip kata ka jing test kabadi ka kot ayu lani bawan kumnong ngim laban tip ngim laban ke thier yu kata. Ti yakini ki ban one test dok ha ngin happen tikna yaki bahaba ki wan senie ngin happen issue yaki ya ka temporary identity card ka bamafi kum kinong di dok ha kin happen pan yaki ong penis mo happen iya ka identity card. Te rate nda hamalaya ka sipat pilaya yitu. Ma ikan dia kalaya janang ta pade mde besuwan kumno ngin hap ayaki ka training kumno bakin tes kini ke dokha mo hakar kom ka bade bat ka ban yahap ke tela da ka don kenu ka jing artien lani kenu ka ba nakaliang jung gitu ki tes ki don ka jing suba ba ka don kum kani ka formalin ngaong ipi ka department jungi ka don hasenda bakin pentip sangi word ngin wan mangi ban assess pat ya ketuka ya kata ka jing sem joki Kemudian kan kata na ka food sustain da ka fisheries department. Ya kini ngin authorized ngin tray rengkat bat ka fishery department ngin authorized ya ka fishery department bahkan kan identify ki kat tu kat ningut banjarap ini aka bante se kini gidokha nakaliang jungi ngi don ben kadi ka kamram jungi ngi don ben tenre ngimla apa de ban song tang ha ka testing point bi ngi pe ja ka bam baro khoi hindi tang ka dokha la ding isong no mangi yang testing point ya ka talakod ka nginum la asuken ban pandep iki wiki kambat ki bayha tingin authorized kini ki personal jungi ki badai na fishery department but kini ngin ai ki ka training ka babiang kin le ya ka badon kam lada ki don ka jing kanu ka jing lap jungi kin pentip ini lada don kum kata pade ba ki don ka jing ma ngi lawan ngin sim mangi ban assess pat ka ke nang ba ki pai ba nong ba kin yo ya ka jing sngai bat nang ta pade sisin bangilawan ngin tesi kitu ki dokharu lang ba jong ka laboratory telada ka laboratory ka penting kena ini ba kani ka dokha ka dei shisha kumbala le da ka spot test ka don ka formalin ka peni kamot ba nakaliang ka laboratory ka confirm ya kata ka penting kena ba ka don nakaliang jungi klam artien ngin haban bat no ikini bat kumjo kin habya ya ka system ban dispose kitu la ka long sitrok artrok ngin tip Nrei kin hape ban dispose no ikatu ba dokha but bakin kan don ka safety kajing nganya ki pai ma ka accuracy nganong ipi ba ka kanumla ban long shispa le sie mo ku mangin ong baka la piang lot na dong sedong ten rei ngong ipi pate kum kine bangi test menta pilayo i namar ngi wan na ka technical line tingi ngi small thu ngi la small thu ba kani ka long safe iyo i kat kum kajing test ang tu lada ka de ba kam long safe katu kepor ka bangi PM kemud ka kala develop kini kila iba ila don kini kila ya don na duman suan kali kila atib bahai kata te kemud ba mdi bong ba ngi susania PM mentan pangilaya test kum turu still ngong ipi kam don kuno na kaliang jonga nga penting na ba kam kalong safe ban ba
Kalong safe ban penya chakasiyo. Ya chakmat. Tien ringin ra aru pat yakini ka sapot laboratory ban retest yakike. Ni kwa ban retest yakide ki machine. Namar yaki face sample ki bangil ale akini ki sniru kamod habangi retest yaki kalong ka proof iba kalong very effective ketugas spot. Ni ai ke jing jing sungu makrab na kam tam tai komisioner jingi ibala sim kia haru kata wala de gesing kadi gesing siti bilak noi ru ban ong ban wan na nyu baji ru lak noi ban wan ndai di jing mamlap himangi nang ni bagi katu kat ni ki member ki polite te lawan kat ar baji te kat lo ke iki bosu tanan bang ke bangi pensoi i kata ke jing ya kata ke jing jingi loi ban le kam tam sungu ba ilap nadu nyu baji berkat pi ikloi nyu baji atli ki timing ikloi ban pa ke kalau ba ni kalian association sungu adu kata ban ikloi na kalian association bangin tray ini tray lang bat ka katat jong ko kya nang ba me ko ha unum sungu pair lanum sungu konyo ya kata jingwam kata ko ha nang ba kayo ka hat ko kaniat bet ke nanti ko majulong bet dara idon ke baik na kaliang ka department ke bagedon kami ngi rot lada subuh lada dei hadu kapor ka ba siabat lada ki ong bang ya kani kali ngin bat ngin penpoi sudu utra ngi kloi ben le kata ngi kuat ikong ri ong ba lada ngi kloi hadu si andra bang delek ngin bat ngin pi kata ki iki berapa du na kaliang ke association ngi kloi ngin kloi ben trilang nak benta ka jingkot ke jikia de nang session pat ai ku bleru i barok kini members barok fat kini members ni kong ki goila. A group of common people known as the Yarap Yaki Haka Klip Mat Kabadon Kam E, or the Helping Others in Times of Need, and through WhatsApp groups they pooled in to raise funds for 2 underprivileged families amidst difficulties to make ends meet. On the 29th June, the group under the leadership of Staising Kharbateng, the pioneer of the union, along with few common people, contributed in raising funds for 2 underprivileged families, that is, the family of Rima Bila Nongbet Solang from Mauro Mo Nongspungs Imship, Linda Swear from Panyola Rom Lingyong Lingdoship. Staising Kharbateng expressed his gratitude to all the people who are involved in the charity work from all the Khasi community, which includes the Khasi Students Union Tersar Circle and all others. He urged the people all over Khasi Hills to show kindness to others without expecting anything from them. Iwan hakateng jong ka kenhun yarap iki haklemat bakidon kami kabri ka kenhun kubang yaseng lamba ka WhatsApp group komisi perlok bat habang leyo jingtip ya ka jenglong jaman ni kecing bakum tini kayeng jongtong Linda Swear kana kesenang penularum ka mat kecing hakaba kidon hakdeng kejing pang kejing sistem nado ukpa kini bat arnut kon ki padangret ba arsnem bat ba arbanai hakabai ba arsnem impala banieng hadu menta bat badang arbanai don jing sistem kejat te ilawan jungo ini kayeng bat ilai sakhi ba kene kalong yeng kadang kam ya ka jengerap tenak leng jing kum ki parlok ilaya perkatlang bat ilai sim garai bangen ini senyang bat lengba kajing pusat kriang apa WhatsApp group apa YouTube bat Facebook ki paradok persnam nak kalian sedang kabri ni krep ilaya no senyang bat menta kesini lawan sekini kalong yeng tak ni kesenang ban no senyang alai bod beret kum kiru pai ba kat ka bangla ke resi wala long jeng kirap beret ringangi scam ba kalong kajing terkur kini kalong yeng bat nak kalian jeng kum ka kenhun ai kubleiru ya ka Khasi Student Union Tersar Circle ka balai dan betalang ban no yu senyang nak mata kene kayeng bat yak wei pat kalong yeng kubang dang sedewan mentan sepang po mauroro yang sobenong bah keteng ke penhun ai kulei ya baro ki paralok balai no senyang bat yak kesi kelas akil balai dan benta namta kan banyarap kini atli kalong yeng hakene sini ke nak leng jing dan ni ai tang ni jing no senyang baret bak ni kurku kodo ini kalong yeng ba daga jing kurku jong bulai bakinyo imat kapat basai baklan bakyak kerat nangis semat bakinla menteri banta internet kam jam jongki jahane kapor nampat ya boy nak samla nak sinong mau kolum boy dan betalang banging ban ai ni jingrap ha ikong lendang
Ito akan ni kikin bakendian namun sistem bakayin nagdiang subhay jeng ay barit kujungi yun ni akan ni kikin lesu to nakaliang kujungi akan ni kopor akan kabadai ka kenhun jong perlok apang la khaw hapo kawas aprup balung ba kawas aprup ni la pensap kriang ya ka jenglong jengman ba kum kini ka yieng ka kendo haka kerteng jong kenhun jungi yarap yaki haka klemat bakidan kami hadin ba ngelawan sini ke kalong yieng ke ngelai ba kani kalong yieng kadani ke jengi bat himat nakliang jungi nilaya perkhat bang ini nam ta kani kalong yieng kabaga dan kedeng jengi di babon ke ngewan kani step par kedeng jong ni slap bajor yang sebenarnya ba ai kulai ya perlu borok kibaya wanlang ni sport hadir bangin layo bandung senyang lawan kini kalong yin jengkong 15 nomor salang hakne kesenang mauroro kabadan sajerong jong kesenang kesat ti kejengwan kejungi hene kalong ban ya sulem ban ai mesin kini kalong yin gladu no yu pa bala ino ya ikuren bay henrut kon hamtam lung badang sanbana te gumnan ni banai ritang jengira ibarit ken kejung kersan bad ani cemlang ya kan ni long yen kangai ba kejung kersan kejungira kejungi ni kopor kanlong ka jengai mesin kinlong ya kan ni long yen karena kopor ngakot ye ni long kini ikong rebrin dekar nako mongap lemparing be betalang bani ana kopor banai ni jeng ai ibarit jungi haicong bolong ikra jong kini Ito ini di jeng ai barit di jongi kala lay long jeng ai barit ni kermen ba kenok mesin kini ulangi jana kalian jungan nak puan sewan ban ai kublay ya barok perlok na kalian sedang kabri nyang trap ki balai nok senyang kajing nok senyang jongki ke pelang bangila ban poi hakni kalong yang hakni si bat hakni kiti min lek banyarap di atli kalong yang mentang dan hakni ka senang mauroro badadet ni pat nilai banyarap sakoi kalong yang pat hati ko senang kanyula rum te ngemdan ni tang ni kintin bakendian ni kitbok ruang ya kayeng jong kong ba kon ki jongki ba boleh nong dor ka bati no kerku kedo yaki na ki kamat pat sa kan kakrat bat bakinang bit nong biang nang ni semat berkumju nasuban ai kulai kerpang ya i saudara senang iba demarani iba ladar rekan lang bani kene ka step ke pamanta ke jendar rekan yang tiba ka amisin lang ini abang poi sak nek senang ya tang nikin bakendiat leswa kong saban simpau ya di sini hamtam ya ka ni ka seng program takop ya rapi ya khidmat kita kam ya ka jing long balakoi di jongki banyara hamtam ya ka long yen program ko ka senang ke sini kayin jong ikang genda swer kabali kindu subun ke sini ka jing jongki oh nama kita na sering ke simpang ke sistem nado Shillong kini pintu i spa to kena kayeng tak pintu pukul angur kita sering kerja susun mak kita kami yang nyeram bat pintu lu ngasen ai kubai ka pang yang matai dalam kubai dengan dalam pintu kini palo kita dan palang hak kita klub kita lino senyan menyerap nak kita kena kelongin jadi nak kalian song semdala ban tempai ka kerja ya kai ka baki kilale bat pintu lu itu kita dan benpa kena klub kita lino senyan dan ajeng la kena kelongin pat hoy nak kalian jong kesenong lu ladon takut ni kibala sedang ban lum senyang nam ka penyarap ya kena kelongin bat nganget ham jo kiba ai nget bo blay no ko kuiti bat dang la ban yarap apakum kene ka jingrat kam bang la ban i kilomedian ke dalam kam ya ke jingrat kuat dari step kedua ka ya yok banyak yang lah kena ka step na sebentar tadi penduk lang ni kena ka longian ke ba ya longian ke ba ya penduk ya ka dia bopa ulasat no di balik no ba tunjuk ba ino ni ni kalau boleh pun
tunjuk và kalian jom ka neki rumah bagi sama hati kepun belaya denang hati kita khidmat pemerintah nak kita menyerap ya kini. On the 29th June, the MLA of Mairang constituency, Met Bat Lingdo, who is also a chairman State Planning Board of the state, inaugurated a training institute for students known as the Umthlong Institute of Information Technology at Umthlong, East and West Khasi Hills District. During the inauguration, present in the event includes the coordinator of RIIT Institute, J.S. Ranja, the president of Hetman Union, the chief of Umthlong, along with residents of the region. Technology Umthlong Pempedak jong ke jukle dengan kan yang saya jong ke kota orang jumpa jong ke negara Umthlong Institute. A 15-year-old minor resident of Nenkra, Watrigitim, tragically drowned in Rongtam River while fishing along with acquaintances. The body of the deceased minor has been recovered after an intense search operation involving FES SRT teams from William Nagar, Rongjeng, Nongal Bibra and Tura. The case is under investigation. Due to incessant rain, water level in the rivers rose to its full potential in the district. Appeal to all citizens to prevent such incidents and avoid sending children, minors, unattended to the water bodies for fishing or swimming. Special care should be taken with persons having epileptic history. A group of united NGOs of Tura region along with the Range Forest Officer of Tura and Pura Khasya in West Garo Hills on the 28th June were able to apprehend a vehicle carrying illegal timber late the last evening near the village of Baromile in West Garo Hills, Tura. The NGOs including GSU, CEC and interim body of FKJGP, GSZ, Tura, GSMC, headquarters of Tura, NGCO, along with the Range Forest Officer of Tura and Pura Khasya, were informed of the movement of timber vehicle the last evening around 11 p.m. and when they spot one vehicle, they immediately stopped it. Upon checking, the NGO members found the vehicle loading freshly saw trees. According to report, this vehicle export timber trees from West Garo Hills to Assam. The vehicle carrying the illegal timber bore the registration number ML09A6226. The seized materials were forwarded to the range office at West Garo Hills, Tura. A glimpse of the Clubfoot surgery camp was organized by the government of Meghalaya along with RBSK on the 29th June at Holy Cross Hospital in Tura, West Garo Hills. As a result, CIIT was able to identify 48 new children suffering from clubfoot deformity. The camp is being organized at the Holy Cross Hospital only in West Garo Hills and has been going on for 5 days. The patients are given free treatment including the transportation and medication and also the transportation of patients only for rural areas. Screening camps for clubfoot are set every day at government schools and Anganwadi centers in rural areas. 6 medical personnel arrived from Bangalore for the program. Among them, 4 are orthosurgeons and 2 are anesthesis doctors. A total of 6 people were involved in the camp, including a doctor from Bangalore and 1 from Holy Cross Hospital, Dr. Birimong, along with nurses and staff members.
So viewers, that is all we have for today. Until meet again, thank you for watching.